12 Takarjola constituency by Khobjak tini sangrong salok khumte hatiwo kailabariwo kham bem tamnai bodolno MLA Biswajit Kolot bini MLA Fani rangbai kham bem tamnai rokni tamjaknai mani paiya farka tini cheng actually omo chini khumteya bazar belbari block ni andar khobjago te 12 takar ni constituency ni bishon khobjago o amsaini borok belai kham ben tamna kurung arma angagin chimen khanaja mo chini MLA phanbai cheng MLA phanbai ke payi tabo kami amsayo para thang je jago kisa kaham kurung tamnai tongo cheng om haijagna selection khai cheng bagwi tongo arobo sana thaka ke cheng ang omono masawo jeta kabangma jorao cheng ben rok nango apro maya rok ungu ga tamne borok tamna je tongo kini instrument kri ni bagui borok tami maya ungu thango ar cheng basa jodiu financially onek সময় problem ungo paina musu paime ungo kom hai nasigi cheng kini wansok like je cheng jodiu mai kaisa jodi bagi mang khangke belakhen chao karon borok ni family phanong tu tai society phanong tu cheng borok ni family ro bahani ka hamkai jesek mansak cheng borok no subai mani kalayo ar omobani borok family cholne amti bo kok gya to just kaise cheng je mamani cheng suba laikya tayro phaiman jak phaikya chini local ko MDC tongo chini je da gones tai chini da sukram tongo chini block ni vice president tongo tai jo chini sikarok bo tongo cheng mono khasrango jeta borok ombai phan jodi kisa jodi suba jak khangke cheng bo haine khusingnai ebong borok bo khusingnai ni cheng omai wansuni next bosor no ni pagil bilan ta kaisa koimungu tongo amchani joto lukurokno cheng mono paithak bakham haya kabang maya tongkhu karon mo 12 takar jolangka prai 29 ta bisi tongo voter prai 37000 moto tongo jotno rimaya phano जों जेसक मानसे चेष्टा खायने जे बस गंगा ताइबो फान फाइ दङो आरो म जास्ट आनि 6 मासनि फानसिगो ताइ 6 मासनि फान दङो जों कीर्तन पार्टी दङो कीर्तनबो जों रि दङो ताबो गा स्कुल इंग्लिश मिडियाम स्कुल जेटा ग्रोइंग इंगि दङो बा आम हाय एकटा स्कुलाव जों कम्पिउटाराव बागै दङो कमो जास्ट काइसा मानै ते अमन यागलो बागजाक फिनाय जों खाता दिनाव जों बागै दङ कन्टिन्युअसलि जेसक मानसा आरो बस गने बसराव बाहाय फाइबि खांगाय बा सामुं दङो जेटा सामुं खायमानिया अ किसा फानबाय फन जदि जे मान थानो जों खायनायनि वान सलायजो मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नवंबर टालनी छालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आशेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजाखनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तिते बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो स्रिसितिनि जे जोंनि कालचार मनो जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो
যতনো মানজানা নংথং যতনো ফাইনা নংথং আস্তে বলো হামলায় খুলুমকা Swrangchati Jewelers ni Dhanteras dan Samriddhi Dhanteras ni bagui 3rd November ni simi 14 November jora tongnai shep kaham khaikalaimung tei sokat joto manei paimani logiwo tongnai rangsak ni puisa abono karei bo joto manei paimani logiwo sokat bo tongnai Mega Lucky Draw 40 gram ni rangsak ni kanmanei Daily Lucky Draw khe kaitham rangsak ni puisa Hirani kanmanei ni bainao 100% khaikalaimung tei rangsakni kanmanei ni bainao khe 25% khaikalaimung Hirani kanmanei paimani bumper lucky draw khe Malaysia o thangnani trip rwjaknai Gcham kanmanei no slai gtal hallmark gnang rangsak painani sep kaham rwjaknai Dhanteras dan Samriddhi jotoni nogono pohor ke chungsai tongthung Tripurani joto lokurongno no Dhanteras dan Samriddhi ni bagui kha kaham yapharo Swrangchati Jewelers nini slide teibo khachu